Inkuru y'urupfu rwa Felicien Kabuga nimwe mu nkuru ikomeje kugenda ivugwa ku bitangazamakuru bitandukanye by'isi yose, ariko by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda. Abanyarwanda benshi bakaba babajwe nuko uyu Felicien Kabuga yitabye Imana ataryojwe uruhare rukomeye yageze muri jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda, kuko yari umwe mu bo ku ruhembe cyangwa muri ba ruharwa bagize uruhare rukomeye cyane muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Tugiye kugaruka rero ku byavuzwe n'igihugu cy'u Rwanda, tunagaruke n'ubundi ku rupfu rwe mu buryo burambuye muri inkuru yose uko yakabaye. Twese cyane rero, Perezida wa Ibuka Dr Gakwenzire Philibert yatangaje ko kuba Felicien Kabuga yapfuye bidasobanuye ko ibyaha yakoze bipfuye, nubwo we yapfuye ataburanishijwe. Urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha IRMCT rwemeje ko Kabuga yapfuye ku wa 16 Gicurasi 2026. Kabuga ni umwe muri ba ruharwa bagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Yamaze imyaka 26 yihishahisha ubutabera, aho yakingirwaga ikibaba n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Mu kiganiro Perezida wa Ibuka Dr Gakwenzire Philibert yagiranye na RBA yavuze ko Kabuga yageze ku bukire kubera ko yari ashyigikiwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana Juvenal, ndetse bakagirana umubano wihariye kuko bashyingiranye abana babiri. Mu 1990 ubwo ingabo za RPA zatangiraga urugamba rwo kubohora u Rwanda, ari nabwo hatangiye guha uburenganzira amashyaka menshi ngakorere mu Rwanda. Kabuga yakomeje gushyigikira ishyaka rya MRND n'ibikorwa bitandukanye byategurwagamo jenoside yakorewe abatutsi. Kabuga ni umwe mu bashyigikiye umutwe w'interahamwe witwaraga gisirikare wishe abatutsi benshi mu gihugu, yifashisha amafaranga yari afite ariko ashyigikiwe na politiki ya leta yariho. Ati radio izwi nka RTLM yakwirakwizaga urwango rwo kwanga abatutsi no kubarimbura, niwe wari uyikuriye kuko yari akuriye inama y'ubuyobozi yayo, ndetse yari afite n'imigabane myinshi kurusha abandi muri radio ya RTLM. Dr Gakwenzire yahamije ko Kabuga yagize uruhare mu gutegura jenoside yakorewe abatutsi no kuyishyira mu bikorwa. Kabuga rero yafashwe muri Gicurasi 2020 nyuma y'imyaka 26 yihishahisha ubutabera kuko yahungiye mu bihugu bitandukanye, ahanini agakingirwa ikibaba n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Dr Gakwenzire ati nko kuba yarabanye na Habyarimana, bafitanye amasano ya politiki ndetse n'imibanire yabo hagati yabo byatumaga n'inzego z'ubuyobozi mu bihugu bitandukanye byo ku isi bimukingira ikibaba ahanyuze hose, bigashoboka ko bamuha impapuro z'inzira zo kugira ngo akomeze acika ubutabera. Yanasobanuye ko n'abashaka kugira ngo bamukurikirane bicwaga kuko yakoreshaga amafaranga atanga za ruswa mu bice bitandukanye by'isi. Dr Gakwenzire yavuze ko icyaha cya jenoside kidasaza, bityo amateka azahora gishinja Kabuga. Ati Kabuga arapfuye ariko ibyaha yakoze byo ntabwo bipfuye, n'amateka ntabwo apfuye. Jenoside ni icyaha kidasaza kandi n'ayo mateka azakomeza anamushinje n'icyo cyaha. Kabuga Felicien wahoze ari umunyemari ukomeye mu Rwanda yafatiwe mu Bufaransa muri Gicurasi 2020 akurikiranweho icyaha cya jenoside, umugambi wo gukora jenoside no gushishikariza abantu gukora jenoside. Uyu mugabo kandi yakurikiranweho ibyaha byibasiye inyokomuntu birimo ubwicanyi, ubuhotozi no kurimbura abantu, byose byakozwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Tariki 26 Ukwakira 2020 Kabuga yoherejwe muri kasho ya IRMCT iraye, kuko urwego ari rwo rwari rufite ububasha bwo kumuburanisha ku byaha yari akurikiranweho. Urubanza rwe rwatangiye tariki ya 29 Nzeri 2022 muri Nzeri 2023. Urukiko rw'ubujurire rwa IRMCT rufata umwanzuro wo guhagarika kumuburanisha, rwemeza ko adafite ubushobozi bwo kuburana kubera uburwayi, ariko hanzurwa ko aguma muri kasho mu Buholandi mu gihe hari hagitegerejwe igihugu gishobora kumwakira.
yapfuye u Rwanda rwonyine aricyo gihugu rukumbi rudori cyemera kumwakira. Impungenge rero ku batarafatwa. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumaze igihe bwoherereje ibihugu bitandukanye impapuro zo guta muri yombi abarenga 1,100 bakekwaho uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Dr Gakwenzire yavuze ko hari n'abandi bagishakishwa bari mu myaka nk'iya Kabuga, ku buryo nabo hari impungenge ko bizajya bivugwa ko badashoboye kuburana. Magambo yati impungenge ziriho cyane hariho ko hari abafite imyaka imwe na Kabuga bashobora kugira gutya bagapfa nk'uko baruta nk'uko uyu nyine Kabuga byagenze, nk'uko hari abandi tuzi ko bari mu kigero kimwe barimo gukurikiranwa, barimo na ba mwana we Kanziga Agatha uri umugore wa Perezida Habyarimana Juvenal. Ibuka ivuga ko ubwo butabera bwo mu bihugu nk'Ubufaransa bwatangiye kuburanisha abakekwaho ibyaha bya jenoside bukwiye kwihutisha izo mpanza. Dr Gakwenzire yavuze ko Ibuka n'indi miryango ihanira ubutabera yatangiye gushaka uburyo abapfuye bakurikiranyweho ibyaha bya jenoside baryozwa indishyi. Ati hari abatangabuhamya kandi ibyo bikaba bikwiriye gukurikiranwa mu maguru mashya. Ikindi nuko ari Kabuga ari Bukibaruta nawe wapfuye mu myaka ishize. Ubu umuryango Ibuka yaba ari mu Rwanda no mu mahanga, yaba imiryango ihanira ubutabera, twatangiye uburyo bwo kugira ngo abo bazaryozwe indishyi z'ibyo bangije nabo bangirije. Ibyo rero nabyo ntabwo ari ukuvuga ko urugamba rurangiriye aho ngaho. Urugamba ruracyakomeza kugira ngo abataraburana bajya imbere y'amategeko, ariko n'abapfuye batamaze gucirwa imanza n'izo ndishyi bazaziryozwe. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane ibyatangajwe na Ibuka biciye muri Dr Gakwenzire Philibert, aho yavuze ko abapfuye bakiburanishwa ku byaha bya jenoside bakwiye gukomeza gukurikiranwa mu manza z'indishyi. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane ibikomeje kuba kuri aba jenosideri, ko nyuma y'urupfu bitagiye kujya birangira, ahubwo Ibuka ndetse n'izindi nzego zitandukanye bakaba bakomeje gushyiraho abanyamategeko ngo bakore iyo bwabaga, kugira ngo abapfuye nka Kabuga Felicien bazumve uburibwe bwabyo niyo bajya ikuzimu. Nyuma y'inkuru twakoze hari abatubwiye bati na shitani ntizamwemera. Nibyo koko Kabuga Felicien yakoze ibyaha bikomeye kandi koko apfuye inkiko zo kwizitamuranishije, ariko urubanza rwo mu ijuru rwo sinekereza ko azarucika. Nshuti bakunzi rero ba Pilot News TV, mukomeze mubane nanjye, ndabakunda cyane, muri abagaciro.